Ada pertanyaan dari Debun Gusti Kanjeng Nabi bahwa ketika bulan Ramadan datang Debun Gusti Kanjeng Nabi labeng neraka kunci labeng swarga buka setan pengkot orang bah banyak atanya miki banyak orang tak bojeng masaan magi cereng can setan pengkot abdina abid saya nyari jawaban sepas tentang kak dintoh mangkiri berin mangkir Debun Guru Kyai Haji Muhammad Isbat Abdul Qadir Adebu dalam salah situng bapangkian Debuna Syekh Imam Al-Buti apa-apa nang bulan Ramadan orang kak dintu miki bedah si ala kecubaan padahal setan kak dintu pengkot setan bacet pengkot setan bacet ta'yidi ni sareng Gusti Allah bulan Ramadan la nyala aku dek abdina sareng ajunan manusia siapa sah se-Islam seiman dak Gusti Allah miki ibadah salah ku coba lekak dintoh separlo pikir buat abdina sareng ajudan Debun Syekh Al-Buti apa-apa ketika nang bulan Ramadan beda umat Muhammad kak dintoki ala ko kecubaan maka kecubaan kele murni metel dari aben tibi beni oleh setan itu lah. Jadi manggan mon bulan Ramadan pada umat Muhammad ki banyak sekut ala ko salah ala ko tusah Debun Syekh Al-Buti benih oleh setan je lah pacet keng nau sepora pacet keng aben bede betek setan lah gitu pacet keng aben bede betek setan lah mon di luar bulan Ramadan masuk akal aben bagus keng etek kotak ben setan tak hingkir di budina bulan Ramadan kata setan sengkam pon saya aku daptin sareng ajuna pacet ta'yidin ban Gusti Allah bahasan Gusti Kanjeng Nabi belenggu kanceng kelentong setan gak dinto selama bulan Ramadan sehingga kan mangkan mun dipikir-pikir buat abdina sareng ajunan nang bulan Ramadan kempang abdina sareng ajunan ala ko bagus karena tak pati beda pacet ada setan dah setahun penting beda orang setahun penting bulan Sabal kapan masuk bulan Sabal tak muka Quran sekali masuk bulan Pasah tak sekalian jeung aja ngatamaki eman nih padahal setahun tak neku Quran sekali mun tak keng beriasinan mun tak keng yasinan saruan tak maca yasin pacet ongkuan totok setahun tak muka ongku tapi masuk bulan Ramadan jeka aja tak ke asa are di lemper taruh lemper juga aja maksa tinggal tangkeun betul lekor buru lekor susah kena ki kare dujus ngaje atangi jeung aja dari terohatam apa nak celah ada setan na pacet tetiba lagi bulan Ramadan pacet tak nyeting ke Quran sekali bahaya kan itu bahaya tetiba nak ibadah orang bagus nang bulan Ramadan itu pacet murni pacet abad andi nilai-nilai kebagusan sekening Arab sehingga maki orang bagus nang bulan Ramadan anteng bulan Ramadan belum tentu bulan Sabal terus kebudi nang bulan Ramadan bisa gibah apa-apa setan datang boleh bulan Sabal bulan Tagepe bulan Dzulhijjah bulan Dzulqa'dah datang boleh setan pun bulan Ramadan tenang abah tibi baca lu bagus setan tak ada ini ku kengku tak ada entah itu tak bisa ngakan tak bisa nginum yang siang abu wani bulan Pasah surah tarawih puten mageden gula tak kira tarawih pun malam pun abu aja kaja tarawih mangkat ke masjid bahkan kadang mau para jolonan do pak kau compok aja kajuh man kena setahun sekalian aja kaja tarawih padahal surah pujang isan cek sengkana biasa abu banyak lah so terawih gak dintu 20 rakaat bujak surah bajang isya 4 rakaat kadang telembus ipa kona bajang 10 rakaat kadang abu terbebus bulan Ramadan 20 rakaat juga aja abu juga aja ku tak kalah nyari imam sebab santak tengok abu juga aja kan mangkana leng bulan Ramadan gak itu berdua kunci nah Debun Gusti Kanjeng Nabi saya pertama siang malam kak dinto pada bedah hal sebisa tetih pangaporan Gusti Allah dak abdina sareng ajunan manabi siang Debun Gusti Kanjeng Nabi man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi siapa orang siapa sah nang bulan Ramadan mana pas berarti siang imanan wahtisaban karena semata-mata keng karena iman wahtisaban ben karena semata-mata ngamri ridwan Allah lah pokoknya keng lapas benih keng mana tak tahu dus kata tangke tak keng olap kapan apa pokoknya keng apa imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi dosa-dosa selama setahun kentoi sapa ora ben Gusti Allah dosa keni
iki manabi hakul adami itu apa sah kan mangan leres pas beda-beda ulama naumus shaim ibadatun tedung orang apa sah ibadah engki bacet kor la apa sah kor imanan wah tisaban ongku ikor apa jeng duhur ban asar umpah tedung mulai mare sauran sampai baca kebukaan tak apa jeng hilayan boleh jadi etan artinya apa sah mare sobu mare apa jeng sobu langsung tedung kol dua ngiding apa jeng boleh duhur tedung boleh kol lemak ngiding pejeng asar langsung apukah korpasan imanan wah tisaban ongku kain tuh masuk ke debu ghufir lahu ma taqaddama min dambi kalau biasanya malaikat pah debu ting debukan make koceng apa samu nagoji hego umbah tidung molol tapi kor imanan wah tisaban pernah boleh pas ki tambahin kalaban berjamaah duhur berjamaah asar sebiasa tak qobliya ba dia sebiasa tak mau Quran mau selawat tambahin iki jan gampang oleh pengobrol Allah korpasana imanan wah tisaban kain temun siang waduh siang tak mampu make cek lagi lepan nasongku lagi koro bisa apa songku kita apa sebenting jawin al muhbitot utamana mun al mubtilat yang kila jelas barang siapa telah kipasah kenapa al muhbitot barang siapa telah kencana basah kila pulungon bon ngiding orang ngarasan orang lecek iya bada orang ngarasan nala torot engkau tedung boy la tedung asaren boy sebenting pasan apa ikhlas engkau keng tero dia pengapuran Gusti Allah bebungkol engkau apa saking tero dia pengapuran Gusti Allah engkau apa saking tero dia pengapuran Gusti Allah kento imanan wah disabar siang lah tak bisa nambahin tak komik ke orang pengapuran tak capok kapi setahun lemah lemah beda boleh simpenan debun Gusti Kanjeng Nabi panapa debun Gusti Kanjeng Nabi man qomah beni somah man qoma Ramadan imanan wahtisaban ghufirahu ma taqaddama min dambi siapa orang yang saya ngadekaki malam bulan Ramadan imanan wahtisaban semata-mata karena iman dekat Allah wahtisaban mengambri ridwan Allah ghufirahu ma taqaddama min dambi itu sepora juga tulisan sampun kade kenapa saya maksud ngadekaki malam bulan Ramadan salat tarawih